Di siya may dining minumpu. Di patay guda-guda kalau sampai nak bisa je. Oh ya kalau taslim nak guda pa tak nak mari itulah. Beda papat tukalan untuk mau bisa. Dito persiapan mapalaw guys. Yo, balik betul lah, lari betul. Pewarangan siapa? Matahan tu papa. Pewarangan apa? Pakaian lipat tu cuma berandai. Suka. Parang per ketua beliau dulu sana itu. Kendir kabinet itu tangga 100 dulu. Yo, ale patung di padan nila kok bisa ini. Dia patung ini. Berbari na sorong nila. Yo, tasuna sar komitero tu keluar kami. Kawali kita tunduk. Hati-hati kami. Hati-hati pemarangai. Ya tu auto mabil tu auto trek. Kata mimi satu auto trek ini te samping. Ya, Desya trek menghadapi Jamisa. Yaitu auto motor keleni jamulalan lami alai. Dago nakala di serta dio lalendu. Narusa. Yo, yaitu rute la jolai lalu lako ke timur. Atau bisa kadi pamiring mati dolo. Apa kendala? Oleh banget itu koran dolo kiano dari petompo tu lagi ini dolo mal dolo pakai tek. Apa kendala? Ya ale perpali juga nih jauh itu pakun dah di pago tu. Nah, bisa langal le. Tai pa. Yo. Baik toh duka tu ni kepala. Lay dolo tambelan na. Iya. Orang kali tu lah. Perpalu mira. Namun di pekan trek tu tak ilam dia. Belo kan itu. Dia tumidaka na eh. Yo, may bisa si Perngel yan ti auto ke mali jo mai namoy mali jo may sa dento jo na pampang na te patong napatulan ng irapa lako. Jadi bisa di berfungsi te auto mali lamay kinin dito kayo lang may pasihubungan tama to eran ratu. Yabi na din fungsi na te auto to kinin dito patong di pandan tama namanya di barek ke tu langi-langi na te saridan.
waktu bola-bola. Jadi member gue si tiru-tiru jatuh kita itu bahannya tuh kita kayak ini. Jadi yun na yato do may do na may tetambenan na daw may pipingkalaw ko na biso to. Patambala makasa. Jadi coba mi teo ta kimikola mi ako te kalasarina pokok na lulutama bisa tapi yan nata itu kayo rampiran na liu bahaya to kay ba turu ubay tama dako napa to laming inte itu rampiran na liu yo jadi yan na siapa kayo alam mi kayo yan nata coba mi paling utama pepengkalo itu tambenan na roba to kali nate saridan. Yan na riseto papa nalami jong may napatami lang ko te boko na oto. Yung daming paru ko kaya may mata tayakin kung bisa lipat ko. Yung beran itu apa dalam mikir. Yo kaya teng karage te bola-bola. Kono din tutukan na mana ko tu teknik himi tu tukan na bisa menom irok ko. Yo, yang bisa siya nyangka tu ke nyangka ite kalena te sarina pa tu tambenan na daw mangkai miro ni parti te ngina ya moto ne na ni mari tanga memori kumua yan na dilambi lako la di pasusito. Goyo, patangkap kero, dito kami di te. Coba nasa ipakun na daw to, di payang kancing ni. Para karan di patu di pakiran diri kita ko. Tanda luka itu tidak ko salomi. Turun mo kalater na tinarangnya. Le. Turun mo kalater na. Sementara kamu to makan itu latu tu lanteni dengan kamu susan. Eko basa-basa itu me rangan-rangan itu lah maramba analako. Dami parani to. Jadi tole ba kamu to makambi pemandapi-dapi itu. Tula taman nate kamu susan. Nah ya te parete. Maratumawa, pori memang mila ko to. Saya permisa aja. Bapak pale, minda to nane tumawa. Yo, si bener ko medyo. Pimarangay so, mataran. Pimarangay. Ya. Balik, kita tembak. Suruh ke sini. Malam-malam di persidi. Bayi dalam marah itu, pasti mangi-mangitar. Ya tu anu nalalan na dulu, to parana kinalo. Parana. Oh, salah, suruh kita mate.
suruh kita teh. Tama sepon. La tama ni telente. Balik. Putai, susi tulobo. Beda 5 cm. Ambilin din na lang. Balik na. Seperti balik kapatid. Ade, berat tukang. Masyarakat na ibalik kapatid. Koyo, cowe puta, susi mo yan to, warga. Putay, ya. Nabudag yate nang may karwar kito yo, tabi. Para magbusa na sa prejo. Tanggol siya ano yun. Ya. Oke. Palu-palu. Yang na bisa siya mo man natukin puri itu pasusim to puri bisa mana jalan masih aku. Alam itu puri ikan ciruk ko. Gak isang itu. Pasti kancing berkedol. Woi raka bisa duga tau pori mari ke tanggana bitu we. Ya penting gimana tuh? Baik Pak kita ada pas bisa jauh ya Pak sisi. Bisa menambah pepori itu kimialan yang pepori parai rokok. Pasang ini kode lah koto. Karena ni kode itu ne berentu benar kau dia lima ni par ke kan na. Kode. Pakur kami pakai karni itu mai. Kebi saya tahu pangalangsukan tu minin por iroko. Pasampai jong ni mai. Tahu pangalangsukan jong. Bisa nih gede-gede kita nerap. Barakat kipalan dari lagi. Barakat kipalan lagi ya. Pas ko di ba kami tadi mo to, dipan lang dito. Kami ko di pante. Di bawah kasi ato karena sapatos bisa tahan dito kan. Dito bini coba. Nyamuk sangan ni na nilio to kan nilo ti may bisa dan tangga mga marko. Diyan ako to bisa nilo juga. Di ba? Lihat gambaran na Indo.
Dia mau kumikilor kang pasangi. Yo, lagi pakai ng baway. Sana si parang dinanasan mo ito. Termasuk Tabalu. Kadera na. Yang nabiasan na di karakandukan ni Nana. Yo, dari lagu kamu keluarga. Sekarang itu siapa kumi. Oh, tak ada tembe. Tak bisa ditolak tak ke. Betah na bisa disompo na le. Oh, ada ya to. Nabi tolak. Tanda duka ya to kung napakaboro kung minta bisa nasan. Kena ayo mga matunara may sakit yan o. Kung ko niloling na din sosok. Ada ya to be tanda naman tanda pakaboro ya to ke di pokoy ko. Kaya mo te gambaran na indo angke dami mi kalau ko itu lebih pakai ng bawal. Yo, hindi mo kumpiram yang kay te gambaran na naman. Siapa nak patung na? Oh yo, ano bang malamay itu kalau do na balakon ni? Oh, di beb. Pakai Alaki anu yang mete di polis deh, psikolis deh. Alaki we. Bisa rekalan lalu nala misa kita. Iyo, pero may katan lang, nagapakit yung alam mo gano'n ito. Le, pang kasi, negro. Nanapakit mo ano ito, alo. Alam mo yung ulo. Sunday teh kailan Wala ka na, pagkita mo. Ah, lura ka komplit lang yan, bulian. Woi, Nagaga, kung ito alam mo gano'n. naula magkita malam buku daw teh. Yan, sa tinantino ka jawa ni Misa ni Pulo yun. Ito yung dapat mo eh. Walang to sino yung sa tinantino yun. Yo, dia para kata pipol mariri. Udah. Baru tula mo teh. Iyo, jadi bulat tulah yang karante. Yati tumpinan tu Kore. sama harus na malinasang nabuda lang te sa diya kumikilorga ni Santa Cesar labay ni Lamone. Yo, alay misyon ito to. Dako pa na di pamandang pinagbiwang ito trek dolo. Ya tu kay mararang pa saja mimay. Sabala di pori lako. Tu kay larang ala jalan berlomba. Iyo, jadi susi mo to maras sa siya ni minahi ito kang lingkap na payo. Jadi lulyaw may tondo ko tumaparente torunada lang ke tondog uling kay panitia kisorongin ako goro-goro tungkol na panatay ke kada ama pano lago goro-goro tungkol na alam mo kataan. Yo, manda mo po ito hindi mo kami sa nalasan ta pareke. Nama puri yung rito. Ambilan na pasyan siya langan. Hai. Gara-gara itu lah kan yung mete. Baba, apa robakan goreng. Bisa. Ayo. Mana bisa? Batu. Kita tulakan yung mete. Sila. Bisa balik. Oh, bisa. Bara tulang. Bara tulang. Dasar kimi. Bara paling mete.
Jomi. Taruh kalan itu Jomi lah. Tatak iso paling tinggi. Nah, apa lagi bang? Di pala kumali no ko kita mintu matuan na manguran na joko mi maduba-duba. Malinasan ko bilako. Yo. Hindi ako kami kapalangan ni nasang eh. Hindi nasa mo kami. Sadya kami. Anak-anak muda, yang muda-muda. Hindi nasa mo kami. Semua ke sana di kolom itu. Kita semua. Pokoknya laki-laki, sini semua. Yo, pakai ning video lo. 1, 2, 3. Awas, awas. Jelas ada kami. Jelas ada kami. Ya, jelas ada kami sini kami. Kurang aja lalu jelas ada kami. Hati-hati. Tapi jonasan kami. Awan ni kayo tu John to lakyan jomay mitulak-tulak kikilasok kila ko. Pwede alo lang ko na pakai dolo matutun. Yang tulak ki jomay, jonasan kami. Ya ulu ya alo lang ko titi tepan patamalyo. Oke baik. Bori dia. Yo mapori mo kami pira, miyam kami tu mama aja mai. Di pareke. Twindo. Yo na di sampai bari do mai tu. Bisa duka basa mi paku-paku sulit to pakunda nina. Sampai minilong domay itu saborin ding isara ko pangalasukan. Iyo, pegangi bisa memilih ke otolan. Toto terakit yo. Palu-palu, bakit ito palu-palu nina? Yo, nayate oto ni parikir jolio. Sebenarnya nina patani perampo sa ba. Yato, paku tamilan rapay. Sabala di bongkar na ko sule. Yamama to peporin pemandangi. Pemandang itu papori. Yo, marawan ni rata nako. Sabayan na paku rapa. Yo, jadi nina pati oto na di sebenarnya ni perkara sa rentulan tangan peran na di paerong ite may kendaraan tama. Apalagi tatotemo lang inahining karang pasini-sini ito may sa mga ritandai na katoro bato na keso ni pingkarangan na masulang. Pero orang katiraman na lapo eh. Yung, apa kumiyote? Iya masyarakat yung mataka masyarakat tuloy na kaya siya parang isang tintuluba. Iya na kasi mataka mendan boko. Bay melo di pareke may itu Indo sa balanene di Pori. Kali Pori juga. Ang kami to dai. Pareke mi mai. Jomo ko itu ilor kana kay jomay. Yo jadi tayo na tama. Wait, dulu. Ada ya tu na dolo tu parolo tu to tere ke bisa mi pasania petulak kabel. Kay siya na katu kabel lambi-lambi tama tu. Oh ya siya tindilan.
Itu kabel. Kaya ito ang kanya may. Di pala may sa mga poli lugar. Yo kami marian na kay. Sabi na kami. Tarima yung. Natos timbang pa. Tarima yan. Yo kan boko. Ondon sido ondon na yun. Pandar kay Julaan dolo. Lente ka na. Lente ka na pa dolo. Lurik Para ka na. dilete na yung lente. Patama mira dami, patama dori may. Hindi pa ito dilete na balik kila ko te, balik ko mila ko timur to. Yo, patama do may. Yo, si Totoy. Lago na sa kami si Totoy.